lava le sua foi ova ni nei tai au pa te le no fo le tua i o mo fai una tatu wal fai mai fa no le lei si fu mia ma si fu le lei fa te langa tu spia o le tua tu si o sei a fa uti le fa pu puina au i ova i le fa au le tu fo i ona taringa i le mo fa fonga au te tai na le tua sa ta ko i nai le si fu sa e to fa mo tatu moi o tātou alwhai ni tai au whangu le atua lo tu sui fua mo le tātou ora tātou mawari ni tai au fwoi whapoku i tai au fwoi tawina i le sui fua mo le tātou ora tātou te ora i lumo ni le whangai e o na whaireo lo leo whai mawhonga o le te tai o tāna ruenga moronata siste i e whatarofo whawhore atuai e anu whai mai whanua le lei malu le tātou tāna ruenga e fia na ruenga o le na lani fa filiatu fa ta fatu lo suba te ia o pa suil mai se fa tu ia tiana ma le no falo ia le tua fa ma no si furia fa ma no si furia le fa ma no tau ma tu tau le fa fo lo pe le tua lo si fu wa te ingo fi au ma nga ruenga le tua o fo lo fa tu fo komiti wow na te o no foi lo tu si ma fo tua te o lo ma fai tua mai ta no fatu de sua forma malo Yesu ni tai au mai se le mo fa ma te fia na nga wa la ya America si pa ia sa mo on te se o la mo mai ta no fa Yesu wa fa malo Yesu ni tai au ala mo mai o to wa fai ta ni ma tu te mai nani ma tu fa te ya tu la fio ni tai au fa ye ro ma tu wal fa mai ri e ma tu tile ya watu tu te nga ruenga masi yai o ma tu fa tai we fo popo mai ni tai au fa ta wina ni si fu mo le olo na fa na ye o ma tu fa logo i la fio ga i le tai au mai ma fu te mai la o ona mai ma fa tu va fa le ino la fio ga le i sa dio ta pe nai le nga to nga ruenga ni ne yasu ia mātou whātetari atu i tai au i te whio mai ai. Ia whāwhonga mai whālongo lo ainga ma lau whānau. Ia lau whionga reri ia, ia i lau suafa Yesu i ni tai au. Amen. Ole, au tua tātou leo tai au i ni tai au. Pea whaitawina e au tua ni masina o iu. Whautuina o le sāpati moni. Tai au io no fa uina leo ni masina au fa utuina o le sapati moni le tua ale utua ni neva yasu o le sapati yasu loa na fa fonga mo tatu fa longo i au fa nga ruenga filia i le tai au mo le afiafi o latu fa utaleina le taua o le sapati o le tua le whailonga le atua le aso rona fitu le iei le autua le vai aso muli le o le sāpati aso fitu o le aso ta wai lea le atua e moni mo whamaoni e lua aso ta wai o le ua i aso o ta ua o le aso sā a ma le aso rona fitu ua ta ua o le sāpati o le atua e lai whautu ina ai le vai aso muli le o le sāpati aso fitu, e leo se sāpati se roto aso fitu, o le sāpati numero fitu a le atua, mai lana fofoanga le aso mua se o le aso a o lona aso fitu, o le sāpati lea ia i oba lua tua, mai lana whamtalanga tuspaia, o le sāpati aso fitu o le vai aso, o le aso lea, e tā pua iei ta ngata i le atua se fua, whetau tu se skienu, o le whailonga le atua, e si la fia i le tua i tātou o lana whanau. Ai o le au tū o le tai au le mai le whamataranga a le tuspa ia. O le au tū i le nei tai au. Maure le tūsiu o ngā ruenga. Ngā ruenga rong tā upu. Sumarvani. Au lona fai upu e wha ma le lima. Mai whakataranga tuspa ia. Ua la unga foi o ia i suna.
e aro foi atu o lona e whaafonga i le masina atoa o whaamtala lau whai ngā ruenga mai le ta whao na ngā ruenga i le tāua o le sapati o le atua mai a i e tena whaasolo mai a Abraham o le tamara o whaatuatua tausia Israelu le tino le sapati ane o le atua se ia o mai atua e maa o le Israelu wharenga e tau ale aso e fio mai a Yesu e tu mau ale sapati o le atua e o ale au apostolo perfetto fegeng tuai e o ale au apostolo fegeng fo mai whaktaranga tu spia wala unga tu paulo i le sapati ma le sapati le foi mai ele mau o tu o le taone wala unga foi o ia e tau wa e na te o whaktarina i le matua le taone nei henga mo foi mai wala unga paulo le sunako i le aso sapati ma henga o foi mai ua puru nau atu tangata e reni ma tangata i utai Pasu ono foi mai Yesu o ia i le Nasareta o le mea na tupu ai o ia e foi mai e foi whamteranga le apostolo Paulo tisi o ngaruenga nene whautuina ai le leo taeao ni ne taeao ua la hunga Paulo i lea sapati ma lea sapati e o ai a Yesu o ia le Nasareta o le mea na tupu ai o ia foi mai o ufale le sunako i le aso sapati o le masani Yesu o tu lunga ma faitala e leo le masani Yesu e o le sapati mo e fale ma fuanga na foi mai e whamteranga tuspa ia le taeao ni o le mea mautino e iei tangata o le atua i le tu pulanga ma le o le atua le taeao nei e iei tangata tutoa tangata e tali tonu le ngata o langu esi a hoa e sa mo la tau ti tau singa le whailonga le atua o lona sa pati aso fitu ai aso le atua e ero whai atu nei whaalongo ni nei masina atua e leo se sa pati se lotu e leo se sa pati se lotu aso fitu a le sa pati numero fitu le atua o le whailonga le atua e loa i tangata o le atua a le whailonga foi lea e loa i le atua lana whanau e loa i foi e lana whanau lo latou atua se fore lana na luega su ono su tolu su wha ua o foi mātou i le tina o le tia o tangata e whai ia pau e whai mai wham te langa a le tuspaia ina ua whaalongo le nei fufini
le o mai le apostolo Paulo i le sapati ma le sapati fai mai ua tile o na ia mata u le tua ua tatala i le tua lona loto ia nau i le upu na tau tala i Paulo e ha mai ua ma o le tae pa mata o e nau le tae au ma le tae au e tatala lo loto e te nau le upu le tua ma le afionga le tua whaftai na luenga wao i le tae au ma le afiafi tana la finga luenga le afionga le tu o tatu te te o le upo le tua tangata le tua e nau upo le tua e foi bem fam teranga tuspaia o tua la vai i le aso sapati o masani ai tangata le tua i te talo o poto i la tau ma fa longo le apostol se o e na tupu le mata u le la tau lotu matatala i le tua la tau lotu se yo na la tu nau le upu na tau tala ai a apostolo alo na sufitu rua malfa o ngata poto le tua ta ngata o ina ta ngata ta mai e fa longo lo i le fina ngalo le tua mo lo sapati ua ata mamai mamata ta u le tua e fa mai ele upo Yesu le taare o le masani la apostol o tolu sapati wala unga o Yesus o Yesus e nese tau le faina fa tala Yesu le moni ma le fa maoni o lo sapati o le whailonga e tua. Ngata i o tai e le whalongo pe whaitau whau pe lima. Ratu roto le upo le tua e matitau se o le finoritia e matitau le tua a ta ngata i o tai whai mai walato le whalongo. O mea na tupu i ta ngata i o tai ina walato le whalongo i le tāu o le lauga le apostolo po i lea sapati ma lea sapati e iai ta ngata le whalongo e iai ta ngata wa le matita e whamtaranga tispai tu se whalinga i o tō mata tau le atua ma matu ia te ia vinga ta ngata fau vale ta ngata ta fau vale ta ngata wha pispisa o na au matu sapati le tue e ita ta ngata e filosofi ta ngata valea e o te ngata tau faos se mere rei te whaia ai ei te ngata tau faos e tau whaia whaaleanga i ate oi e o te ngata fōwale wa lato fōwale sa pati asoro na fitu o le tua o le whailonga le tua mai le vaenga muri le reo tai au ni tai au se i ono lua lofa na wai ato o le sapati moni a le tua asoro ma fitu e mai aso le no fea tu mua aso ta puai o le santei o le aso na fai le tangata o lo inga le tangata fai longa satani le fai longa le manu ai whangar mai tu se matau e ta puai fua mai la tau ia tia i lo la tau fai o ta upo poro i le tangata
alfa longa le atua le aso rona fitu le maiaso mai ai e tena e tau le aso e fia mai Yesu e tau le tuspa i o le fia nenga e whawau o le perpetual covenant mai le rātou te o atu foi ma rātou whaa ma tara i tino tangata oti o e sa fōu pale i atia o wā e le ma mate o rātou i e le ti nei e foi lo rātou afi rātou fōu pale i le atua e ona le sapati mai leo leo tua le tātou leo leo tae au ne tae au ua la unga atu ua tua i tangata i le fia whaalongo longo i le na hunga le apostol i le sapati o le atua se i na tino ule loto le apostolo po e tau watu i tangata o Yesu Keriso o io le ona e ona le sapati whaamulia le tua i tiute whai malo Filima i le nei tae au kei le ana le leima le lofo le atua ia marutia le atua le seifua o le tātou ola mai o tō ora whai o le tātou te tāna mātou te mai o le nangi mātou vi ia mo whaafutei la o fio le nei tae au o le ia lau su atu lo ruku ma lau whaanau i tiute māsangi ai mātou whaafutei la upu le li ia o mātou whaalongo ai whaatahua i pēr ia te mātou le sāpati o lau fio o le aso e tā kua ia i te nata i ate oi whaamulie o lātou whaafonga ma mātou whaanongo whaamulie o le te te ia o au e sia au mai se nei o mātou ai no foi o mātou whaalogo whaatasi la ufio sa uia pita pena i pei mātou le whaamoe moe o nata mai whaamangalo ni o mātou se mani o mātou aleu ia i no suma whai Yesu e whaamau whaamau nafu Amen.